ya Nyandarua na nĩ atĩ aikari a mwena wa Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti ya Nyandarua nĩ magĩcakaĩte wongerereku wa ciĩko cia ũici wa mahiũ. Mwena ũyũ makiuga atĩ ciĩko ici nĩ cikĩongererekete makĩria gwa thikũ kana gwa kahinda ga thikũ nini. Gũkĩrĩ ũguo OCS wa itũra rĩa gwa Kũng'ũ mwena ũyũ nĩwe Philip Kĩrũi nĩ augĩte atĩ kana nĩ akiugĩte atĩ nĩ makĩambĩkĩte mĩhang'o ya gũkorwo makĩhĩtana na arĩa mangĩkorwo magĩtabania ũici ũyũ, na gũkiuga atĩ gũkinyĩria rĩu gũtikĩrĩ mũndũ magĩikĩtie ngono, no ĩndĩ kana thengia wa gũkorwo makĩiyũkia mahiũ marĩa makoretwo maiyĩtwo mwena ũyũ. Wongerereku ũyũ na makĩria ũingĩhĩte harĩ ũici wa mbũri oro ũndũ ũmwe na ngũkũ kũringana na aikari a mwena ũyũ. Katika jina la Yesu Kristo. Nikiangalia hii area yetu, ile kitu ambaye inatufinya sana, kuku inaibiwa. Na kwa sababu hawa watu wenye wanatuibia hii kuku na kondoo saa zingine wako katikati yetu, wanatumonitor, si wanatujua. Wewe ukiona na unamjua na labda iko ni mtoto wa jirani yako, usisumbuke, kuja tu kwa ofisi yangu uninongoneze, hata asikuone ukikuja. Hii wizi ambayo OCS ametuelezea, mambo ya wizi ya kuku, wizi ya mbuzi. Unajua wale brokers wanatembea, wanakuja kwako, wanaangalia, wanasema nataka ninunue ng'ombe. Akishaangalia anatamani ng'ombe yako 2-3, ataenda. Kuna kijana mmoja 2 pia anaangalia, anaona nitarudi. Na ndio wanapanga hii wizi. Lakini tukiwa na livestock market, mahali ukitaka kununua ng'ombe unaenda kuangalia pale, itakuwa rahisi. Ilikuwa na ikakwama kiasi, na kwa wakati huu governor tuko naye badilisha ameweza kupeana hiyo tenda tena, na hiyo mataa imekuwa ikiwaka hapa kwa Kũng'ũ, itakuwa inawaka. Kuna Equita, kuna pali inaitwa Shauri, kuna Kiandege, kuna Kamukoji. Hizo mataa zote zitawaka na zitaweza ku enhance security. Na tukiume kaunti ya Nyandarua tugĩcokia kũrĩa gĩcũa-inĩ na